ukuhlabela kwasezulwini wayesefunda ukuthandaza kwasezulwini lengxenye esiyithola lapha emthandazweni wokuvuka nomthandazo wokulala othi uNkulunkulu onamandla wonke yise wabonke abamkhonzayo busisa ukuvuka kwethu kwanamhlanje usigcine ngomusa wakho amen umthandazo loyo owawuthandaza babamkhulu esiphansi yingakho ke kufanele ukuthi uma uthandaza lo mthandazo kufanele ukuthi noma ungena ngomnyango kule ndlu kaNkulunkulu kodwa uma sisathi silandele uSebata kuyakuka nawe uthandaze nathi besiyakhokhela ngoba umthandazo omkhulu lo owafundiswa ubabamkhulu esendaweni yaseNtabazo uthi ubabamkhulu kwafika indoda esabekayo efike ithi kuka uthi bese yaguqa ngaso leso sikhathi abantu uthi bese ewasho lamazwi bese ethi thana uNkulunkulu namandla wonke yiswa bonke abamkhonzayo lala nathi namhlanje usigcine umsawa wakhula-ke babamkhulu ekhulisa lelizwi bangcwele ngizosummarize kakhulu bangcwele ngoba kumele ngikhulume ngize ngifike kuleli theme lesinamuhla owathi mayesekhulile ubabamkhulu laselithi lelizwi shebe siyohlangana entabeni yaseNtabazi owayengayazi izwe-ke lase-Free State bangcwele liney'ntabe ezinhle kodwa lelizwi lalithi shebe siyohlangana ezweni laseMpumalanga entabeni yaseNtabazi uma ubabamkhulu ethi ngenze njani ngamakhosikazi ngoba wayesenamakhosikazi ngaleso sikhathi lathi izwi wayekele lamakhosikazi ebuyele emakhaya noma ehambe egane abanye abantu kepha wena manje yabizwa ubizwa entabeni ishiya konke ngoba manje yabizwa ubizwa ezweni laseMpumalanga wathi ubabamkhulu yababuhlungu inhliziyo kababamkhulu wathi kungangcono Nkosi ukuba ngcono ukuthi uyabathatha okuzolo beze kuwe kunokuthi Nkosi ukuthi abayeke noma begane abanye abantu basethizwe ngiyezwa-ke emveni kwalokho bangcwele base behamba abantwana babamkhulu bahamba abantwana babamkhulu baze baba unani okwathi basekhanda umntwana wesinani babamkhulu waphatheka kabi mayebuye umntwana wakhe kanani ubabamkhulu umntwana wamthatha emhlabeni wamgona esehambile ebuza uNkulunkulu ukuthi abantwana bami Nkosi kumcebo lasephendula lelo zwi laselithanganishele sathi masithi wayeke lamakhosikazi wathi kungcono ukuthi siwathathe ngoba kungcono abahambe emhlabeni thina bese ngeke sithathe abantu abadala kodwa-ke sithathe izingane ngoba izokuza abadala zikwela okwathi ngelinye ilanga-ke ubabamkhulu sezidlulile leso sikhathi owabophela khona izinkabi wahamba wayolima ngoba ezweni laseNtabazo ubabamkhulu owayethena amahashi ubabamkhulu futhi owayeqeqesha izinkabi ukuze zikwazi ukuthi zilime zonke izilwane zazimlalele ubabamkhulu eseseNtabazo ngisho abelungu babeletha wabo amahashi ewatheni ubabamkhulu ewathelela ijabo owathi ubabamkhulu eyolima mayisefikile lapho lasekuhloma izulu labanike kakhulu kwasekhamba into efana nenyoni yazula kanti ikhomba ukuthi uzoshaya umbane wawusushaya bangcwele lo mbane owafike washaya inkomo kababamkhulu eyayibizwa ukuthi uKholibheri eyathi mayisishayile lenkomo waseshaya ubabamkhulu lapha ethangeni ubabamkhulu walala phansi amaviki amabili eshaye lo mbane loyo wayesewubiza umndeni wakhe oqobo wayesengiyahamba wayeseqala ubabamkhulu akha indlu yakhe ngaphandle wayesevalelisa konke lamakhosikazi waqala ubabamkhulu eshumayelela eNtabazo ngoba bangcwele basezulwini noma lalikhona isonto lamaweseli elalikhona ezweni laseNtabazwe ubabamkhulu wake waya kulo kwangathi yalandela kulo kodwa kwatholakala ukuthi lokho ubabamkhulu akufundiswa yizwi lasezulwini akwenziwa kuleli sonto uma izwi lasezulwini limfundisa ubabamkhulu lithi endlini yesonto akungena nezicathulo utholakala ukuthi ubabamkhulu mayifika lapha esontweni abantu bangena nezicathulo
lithi izwi balifundisa ubabamkhulu lithi limfundisa ngobhapatiso kaJohane ukuthi abantu uma bebhapatizwa bafakwe emanzini ethola esontweni abantu bafafazwa ngamanzi lapha ekunzini. Ubabamkhulu wayeseliyeka leli bandla lamaWeseli wayesehamba eyilalela yena umfundisi wase Native Baptist Church okwangumfundisi uDebu Leshika owathi bayisebuyile kwathi kuJulayi ngonyaka ka-1906 ubabamkhulu wayesebhajadiswa umfundisi Leshika igama elithi Isaya walithola ngaleso sikhathi ubabamkhulu ebhajadiswa. Wayesesuka ubabamkhulu eqhubeka eshumayela khona ezweni laseNtabazwe ehamba nabantu base Native Baptist Church ukuthi bonke abantu abaphendukayo ebesuka bamkhulu bafika kuleli sonto kodwa ayeshumayela nabo babamkhulu base beba nomona omshumayela uNkulunkulu ababekhona ngaleso sikhathi ngoba ubabamkhulu wayenganaso isitifiketi sokushumayela. Kodwa into esimangalisa ukuthi ubabamkhulu wayeshina ayikhuluma ngezwi kaNkulunkulu ebese abantu bephila ebese abantu bephalaza izifo kanti kubo bonke abantu abashumayela kwenzeki lokho. Wayesecela ubabamkhulu umfundisi Leshika ukuthi akamenzele isitifiketi sokubhapatisa alinye isitifiketi sokushumayela. Okwathi ngelinye ilanga wayesefika umfundisi Leshika wababiza bonke wayesethi ndodana kaMayekisa namhlanje siyakhulula hamba uye lapho uNkulunkulu akubizele khona ngoba siyabona ukuthi awubizele kulokhu thina esikwenzayo. Wathi namhlanje siyakhulula hamba zonke inkalo ulihambise izwi kaNkulunkulu. Okwathi ngaso leso sikhathi bangcwele basezulwini khona iNtabazwe kwakunomama wayisonta esontweni lamaWeseli okwafika izwi kuye elele lahlalela lapha intombazane lenkolo osonta kuyo akukabi eyakho inkolo iyeza iyoqhamuka lapha phakathi kwesikhala seyintaba. Lo mama wahlala iminyaka ewu10 engasayi esontweni ngoba selishilo izwi kaNkulunkulu lathi yakhe inkolo iyeza eyakhe inkolo mntanami ngayafiki. Kuthiwa kwathi ekuseni bangcwele benkosi lo mama wayenomntwana omncane umntwana wayesanda kuzalwa wayibona le ndoda esezulwini ayibona esibonakalisweni ekuthiwa inkolo yakhe iyofika naloya muntu wayesayibona indlamthathi kaMayekisa lapho esikhathini seyintaba idebeli yashe. Lo mama washiya phansi umntwana walandela ubabamkhulu akaphindanga wabuya ekhaya. Uye lo mkhokheli loyo wokuqala kwalelizwe lasenta owathi ehamba nobabamkhulu behambisa lelizwi abathi phakathi nohambo wayesethi ubabamkhulu wayesethi bantu bami ngizwa isililo sabantwana bami basebejika ubabamkhulu kanti ubabamkhulu uzwa isililo seyinkomo ezayingasasengwa muntu ngoba abasebenzi babegula eplazini. Wathi mayifika ubabamkhulu esangweni kunogova bakhulume iplazi owaziwayo ukuthi bayaluma kodwa yakhe besifike njalo kuThamayisa lapho gova bafika laphansi bashayisela. Wayesemangala lo mlungu ukuthi umuntu kanti lona namhlanje oze lapha eplazini ubabamkhulu akangakhuluma into eningi wathi mntanami kungani abantwana bami bengasemiwe. Wayesethi umnikazi weplazi baba abasebenzi bayagula bonke bangena umkhuhlane omubi. Wayesethi abantwana bami bathi pho wayesekhomba umlungu wathi baba naba lapha esitowesi yayisingene ndamthathi kaMayekisa ihamba nomkhokheli abathi mabe bathandazela laba bantu kanti umkhokheli uzocunulwa yileli phunga elinuka kabi bese fisa ukukhafula. Kuthi indlamthathi kaMayekisa yayibhekele umkhokheli ngapha ngemuva kodwa kuthiwa yazakala isitho ngezwi. Indlamthathi kaMayekisa yathi hey Mbonikazi ungalokothi ukhafule unge wakhafula mntanami lokhu kufa kuzehlula. Babathandazela bangcwele wayesethi Mbonikazi sekushuka bamkhulu athi mntanami hamba ungazithalishi abantwana bakho bezokudla basebenzela bangcwele. Ubabamkhulu wahamba kulelo plazi lelo bonke abasebenzi sebebuyele emsebenzini sebesebenza. Amen.
okwathi bangcwele basezulwini ngokujabula umnikazi weplazi wayesefisa ukuthi ubaba omkhulu engasahambi. Wathi baba yini engakwenzela yona ukuze ungasahamba? Ngingakwakhela indlu ukuze uzohlala lapha ukuthi abantwana bami begula ebese baba wami ungithandazelele bona bephile. Wathi ubaba omkhulu mntanami akuthengwa ngagolide akuthengwa ngasiliva umhlaba usilindele. Zonke isezilindele mina mntanami. Wayesesuka ubaba omkhulu weza lapha bangcwele esanjalo ebheke ezweni laseMpumalanga. Owathi bayifika ubaba omkhulu ezweni laseMpumalanga ngokuqala akafika ngabashumayeza abantu ababekhona, kodwa wafika wabiza abafundisi beyimishini. Wayesethi uNkulunkulu ungithumile mina futhi unginikezile amasu ukuthi laba abantu abamnyama manje bashumayeza kumele bashumayeze kanjani, kufanele lithi kubo ngoba le ndlela elishumayela ngayo ukuthi uNkulunkulu iphambene naye. Abamlalelanga ubaba omkhulu ngoba le nto isho iminyaka. Ubaba omkhulu ngesikhathi efika umkhala engahlali wathola umprofeti umfazi okuyena wayebikezela ukuza kababa omkhulu. Wathola nobaba wakaMathe naye owayisuka eNative Baptist Church, wamthola esemthola eThekwini. Ubaba omkhulu kodwa wayesebuya ebuyela eNtabazwe eseyovalelisa kokugcina. Owathi mayesebuya ngonyaka ka-1911 emlandweni wase-South Africa la othola khona ubaba omkhulu enza i-pass out ephuma e-Orange Free State ezongena eNatali, wenza i-pass in khona. Kwakuthi noma bethi bayamshushisa abezimishini bethi uthatha abantu bakhe babo eseqalile eshumayela, ubaba omkhulu wayefike ekhipha isitifiketi lesi asenzelwa eNtabazwe eshumayela ebese ephinde ekhipha lamaphepha ekhuluma yayisishumayela indamthatha amayelisa kodwa ingakafiki eNtabazwe, kodwa ingakafiki indamthatha amayelisa kwafika abaprofeti kuqala ababebikezela ukuza kababa omkhulu. Umprofeti umfazwe uyena wayememezela esho ukuthi kuyeza ukukhanya, wamemezela njalo waze wayofika enyakatho ebukhosini lenkosi yakaMduli. Lapha afike waphela khona esefikile ngamandla wayesendlula khona lo mprofeti. Owesibili umprofeti uNkabinde wanazi intaba zasokonjeni owathi elele lasefika izwi lamazwi laselihlalela lapha eNkabinde. Mntanami khuphuka uye entabeni sifuna ukukhuluma nawe. Yayisikhuphuka insizwa yakaNkabinde eyathi mayifika phezu kwentaba uthi wayesibona lo muntu wasezulwini esihlangene naye ngoba silapha bangcwele. Lathi lelizwi lalela lapha eNkabinde kunomuntu ovela ezulwini ozofika emhlabeni. Lo muntu yebo ungumuntu ngaphandle kodwa ngaphakathi kwakhe unguNkulunkulu. Ngakho Nkabinde hamba ufike ushumayele eMaritzburg, ushumayele naseThekwini, ubatshele ukuthi kuyeza ukukhanya. Ukukhanya kuzofike kukhanyise emhlabeni, kukhanyise ezulwini, kukhanyise ngaphansi komhlaba ukuze kukhanyise nje enhliziyweni yomuntu. Uthi uNkabinde bayikhuluma uthi ngabona ukukhanya kodwa ngabona bonke abenzi bobubi bebaleka bethi ngabe izono zethu sizenzela kuphi ngoba nakho ukukhanya sekufikile. Uthi uNkabinde ngibona besifazane abathanda kakhulu amadoda bebaleka bethi ngabe impeko yethu yenzela kuphi ngoba nakho ukukhanya kasikhalisa. Mayifika uNkabinde wafika washumayela eThekwini, wathi mayifike eMaritzburg wayesefike kodwa bemuza bombuzo ukuthi wena Nkabinde yini lento ishoyo ukuthi kuyeza ukukhanya ngoba thina abamhlophe kudala safika lokukhanya, nazi izikole nawo amaklinikhi nazi izibhedlela ikuphi lokukhanya lokukhanya. Wayesifakile yonke into enikhumbayo ulithe izwi ubumnyama ukukhanya kuyeza emhlabeni. Wabona uNkabinde wahlala ehlale ukuthi umemezele ukuza kaShebe. Ngapha kweSepheki kuthiwa kwakhona umama wakaKhumalo ehamba ngebhayisikili uthi wayefike beneze isabeka ethi kuyeza ukukhanya bengazi abantu ukuthi ukhuluma ngani kanti useyibona indaba ephelezayo. Abelungu ababevakashile ePortland bakakhoyi bafike babona inkanyezi eyilomsindo, inkanyezi ebikezela ukuza komsindisi emhlabeni. Le nkanyezi bangcwele kuthiwa bayilandela ekuyilandeleni kwabo baze bafika eThekwini kokomndeni of beyilandela
lenkanyezi yaze ekhadare uyofika esizindeni samafuzela yathi besifikile khona yeseyehla lenkanyezi bangcwele yayizobikezela ukuza kukaShembe. Asihlelile wazona basala. Silandela indaba enkulu. Inkulu kakhulu lento esihlangene ngayo lapha. Kodwa ngiphuthuma ubaba mkhulu ukuthi wahamba waze wayithola intaba yaseNhlangakazi owathi mesefike walinda khona izinsuku eziwu-12. Kwakukhamba imoya ehlukahlukene ithi Shembe wena uthumele izinsuku lapha ubuye phambi komunye umoya uthi Shembe zokulapha uthumele yithi kodwa ubaba mkhulu efike iphindise kule moya. Kodwa kuthiwa wathi ngelilanga wasekhamba bangcwele umuntu wasezulwini owayehamba kuphambana imibani phambi kwakhe kuthiwa kwakhalisa yonke into uhalisa utshani uhalisa amanzi nayo yonke into. Owathi wayesefikile umuntu wasezulwini wayesefike ubaba mkhulu isidlo. Ngifuna lapha ubaba mkhulu ukuthi ubaba mkhulu wathi kodwa ungesexoxa uhambo lwakhe esentabeni futhi ngakhuphuka intaba ngingumfokanhliziyo kaMayelisa kodwa ngithe mangiyehla intaba yaseNhlangakazi besimuyise wabo bonke bese ngiqonda ulinda yonke indalo nolinda zonke izilwane. Uthi ngaso leso sikhathi ngaba khona ezulwini, ngaso leso sikhathi ngaba khona emhlabeni, ngaba khona ngaphansi komhlaba, ngaba khona yonke indawo. Uthi ngaqonda yonke imfihlakalo yasezulwini. Kwamkhulu uShembe. Kodwa baba mkhulu umuzi wokuqala afike waya kuwo. Baba mkhulu afike wabuza ethi umprofeti umfazwe washonaphi. Wayese ewulandela umoya kaMprofeti umfazwe baba mkhulu wahamba ubaba mkhulu waze ufika enyakatho. Owathi mayesefikile baba mkhulu enyakatho ebukhosini benkosi yakaMdluli kwabonakala isishingishane somoya sihamba siyongena ehlathini kanti simtshengisa lapho amathambo kaMprofeti umfazwe owayebikezela ukufika baba mkhulu lapha lele khona. Ilapho baba mkhulu wafike wakha khona umuzi wakhe la ekhaya usipha khona kusenkanyezi. Ekhaya kwakuthiwa kusenziphathi. Ubaba mkhulu engakafike enhlanganweni kodwa eshumayela oseleni lolwazi bangcwele. Kuthiwa idamthatha kaMelisa safika isikhathi lapho yayibhabhatisa khona abantu olwazi. Yenza imisebenzi eminingi sifikile eThekwini kodwa ngenxa yesikhathi ngicela ukuthi ngeqe ngiye lapho baba mkhulu ezofika eNhlangwini. Kuthiwa bangcwele kwangensizwa yakaShibase. Ubaba uShibase wayenamadodana amathathu. Womathathu amadodana akhe ayisebenza eGoli. Athe sasebenza eGoli le eyodwa igama lakhe kwakuthiwa uJeremiah isihambe emhlabeni.
eyathi mayisihambile emhlabeni bathandwa abahle basezulwini abafowabo belungiselela ukuyingcwaba khona eGoli ngoba ngaleso sikhathi umthetho wawavumeli ukuthuthwa kwezidumbu zisuka kude ziye kwezinye indawo kwakufanele bekungcwabe khona lapho abathi mase besamkelile endlini kuthiwa wafika ngale kwezayo wasefika indoda eyayigqoke ingubo emhlophe iphethe izikhiye ezinhlobonhlobo lapha esandleni wayesethi kuye mntanami bekukuhle ukusonta kwakho noma ukukholwa kwakho usaphile emhlabeni futhi alikho icala lakho esilibonayo owangenza kodwa mntanami wena isono sakho ukuthi ubuhamba nqunu endlini kaNkulunkulu wena ubungena endlini kaNkulunkulu uhamba nqunu ngakho-ke hamba ubuyele emuva utshele abafowenu ukuthi abakuthengele ingubo emhlophe bekusonge ngayo bazothi mase bekusonge ngale ngubo ngizobuya mina ngizokulanda kuthiwa le ndoda yayisibonakala ivuka leyi sihambile emhlabeni yayisithi bafowethu bese ngihambile impela kodwa ngale kwezayo ngithole umfundisi wami okade egqoke ingubo ezimhlophe ephethe ikheni ngabe esandleni sakhe utheni baba mkhulu uthe ngaso leso sikhathi ngaba khona ezulwini ngaba khona emhlabeni ngaba khona ngaphansi komhlaba ithi lensizwa bese ngihambile bafowethu lapho engivela khona ngivela kwezayo ngibone umfundisi wami okade ephethe ikhiye eziningi lapha esandleni sakhe umfundisi wami into yokuqala ayishilo uthe bafowethu thathani nansi imali yami ningithengele ingubo emhlophe bese ngisonga ngayo uzobuya yena ezongilanda okwesibili umfundisi uthe ngitshele ukuthi indlu yami le esekhaya ningayibhidlizi nitshele abazali bami ekhaya ukuthi bengayibhidlizi ngoba umfundisi wami uthe uzofika ekhaya entwangini siyamsana wabasebenzisona kakhulu bathe basebenzisomile kwaphikisana abadlali wafika wahamba isikhathi balungele ubaba mkhulu eshumayela khona olwandle kwasekhanka intombi ezintathu bangelele inkosi uChristina noGreta intombi zakhona lapha entwangini zisuka khona kaShibase zathi ihlangana nobaba mkhulu eshumayela ubaba mkhulu esethi bantu abamphezwane nibhadadiswe base beshabantwana siyathanda baba ukulandela kodwa besicela ukuthi sihambe siyobikela abazali bethu ukuthi sibonane nawe sathi samukela leli vangeli leyintombi wayisithi baba mkhulu labantwana anofike intshela abazali benu ukuthi ngiyeza lapho entwangini kwaphela isikhathi bangcwele kwazakala sekuthiwa nansi indamthathu kaMelekisa isishumayela ngale umfula wasemzumbe owathi isiqeqile ukushumayela ntambama yasithi bantu abami namhlanje thina boshembe siyolala lapha emzini kaShibase yayisingene indamthathu kaMelekisa kulo muzi kaShibase abathi mabethi bayilungisela indlu enhle eyayikhona kulo muzi kaShibase yayisithi indamthathu kaMelekisa khaba abami mina ngibala ngayini kwenjeni silandele uNkulunkulu amen usho njalo kabili ukuthi ezokhaya oyofike ekhanyise ezulwini phese emhlabeni phese ngaphansi komhlaba kuze kuyokhanyisa nje elizweni lomuntu usho abamkhulu bakabani ngaso leso sikhathi ngiphezulu lapha yasehlakakazi uthi ngaba khona yonke indawo ngaba khona ngaphansi komhlaba ngaba khona ezulwini ngaba khona emhlabeni uthi ngaqonda yonke inhlakalo uthi ngazi impilo labantu ngazi impilo lezilwane bangcwele namhlanje kusenjalo nyazi nezulu akufuthi ngithethe kakhulu uzudideke ithi Nkosi yethu nomhlaba mayifika lapha emzini wasentokozweni isihamba bangcwele yayisikhwela into yasezulwini ithi bantu abami kunomntana wami okhalayo lapha ethempelini ake nihambe niyobheka kanti lapha ethempelini bathe mabebopha ucingo ekhoneni base besontela esihlahleni ithi Inkosi yezulu nomhlaba abantu abami
ufikile umntana wami wazokhala wathi baba bangisondele ngocingo oluhlabayo. Uthe mshebe uthe ngaqola ulilayo yonke imvelo. Esikhothi kodwa kuye kwakhuluma isihlahla sikhuluma nenkosi yazo Yesu. Sikhuluma noyise wayonke into ekhona la emhlabeni. Bantu abahle basezulwini sengathi sayiphatha kahle esikuyo. Ngoba yasokolela. Singamanaza nje namhlanje kwahlupheka amadoda ashiya amakhosikazi abo ahlale ivangeli. La kwelizwe lasenta babili abantu abaqala ukuthi bekhulumile abakashela umfundisi uNqayi umfundisi uMandela. Yibo abathi babefika enkosini yasemathuneni bangcwele lenkosi bethi bezithi usukhulile vuma ukuthi sibhabhadise. Yayisithi inkosi yasemathuneni angikwazi mina ukuthi ngibhabhadise mina ngiyobhabhadisa yilona lontumayo. Base bedlula besuka bazongehleka labefundisi bobabili baze bafika komnambithi abathi babefika emnambithi wangekhetha elalithingana ngamele ikhupha abantu abagqoka amabheshu nengubo ezimhlophe. Mayifika lamadoda afike esethi nanga umuntu ohlale bona lengubo emhlophe. Ngaleso sikhathi bakumadlala wayesencane eshayela umfundisi uNqayi. Bakhuphuka njalo obaba baze bafika lapha eNyukhasela bedlule beze beyofika eMelo beze beyofika eSikanela. Kushiyela lezindaba owathi abantu basezulwini esefikile lamadoda omabili alishaya ivangeli. Baqala uNazaretha batshayela abazali bamfundisi uKhumalo balandela. Ngaso leso sikhathi lababahlatshwayo nabasemzini wakamthanti baphenduka kodwa ngaleso sikhathi ophendwa kakhuluma. Bayamkele ivangeli kodwa ngokuhlupheka nengcindezi eyikhona ebantwini abamnyama baphinde bakhathala. Kuthe ngonyaka ka-1948 wayesehamba umfundisi uNqayi emhlabeni. Mayesehambile umfundisi uNqayi emzini wakahlatshwayo kwafika inyoni enhle ehlobe njengesosha. Inezinto lapha emahlombe, inezinto eziphambanayo. Lokhu sikubona isisaka amabhande oyisosha. Yafika ekhala lenyoni ngasesangweni. Uthi ubaba uKhumalo wasehamba nokubuza ubadala ukuthi le nyoni ithini. Wayesethi ubaba owayekhona lapho wayesethi mntanami le nyoni isho ukhona umuntu omkhulu ohambile emhlabeni. Kanti kamfundisi uNqayi. Kwahambe umuntu wayengasiye umuntu efana nathi umfundisi uNqayi. Wayithi mayithandaza bese ethandaza ngelimu ungabensamuzwa uthi umfundisi uKhumalo kwathi ngelilanga bethandaza nomfundisi uMadlala lapha entabeni bahlokazi uthi wayathi uqile insizwa yakamNqayi ithandaza uthi wabonakala ngikuka manje phezulu. Okwathi sifikile nezitsha le eMelo. Yathi mayisifikile nezitsha eMelo bangcwele yayisithi ababekhona amanani ukuthi hambani mina niyowela ethuleni mina ngeke nani. Uthi wayabonakala ihamba phezu kwamanzi njengoJesu insizwa yakamNqayi. Yawela nezitsha lapho akwela khona yona yangena khona yawela yaya ngaphesheya athi abanazo befika bayithola insizwa yasemanqayini isingane. Wayesethi mayelele ebusuku umfundisi uMadlala ngesikhathi sedla isuthi. Ufika inkosi lami ithi Madlala ufika umfundisi uNqayi uthi Madlala baleka kwekhameni. Kanti amadoda alapha asehlangene athi lo mfana kaMadlala sizomgcoba simenzele umfundisi wethu ngoba uye behamba nomfundisi uNqayi ayihlanga yazi. Wafika umfundisi uNqayi wabaleka Madlala kwekhameni. Wafika kanjalo umfundisi uMadlala ekhameni abasebefike bemthatha umfundisi uNene bamise enkosini lapha. Yathi inkosi akahlale ekhameni. Yathi namhlanje Madlala yakugcoba wena uzoba ngumshumayeli wezwe lasehla uqoqe wonke umsebenzi akade umsebenza nomfundisi uNqayi. Wesiphethe eqala ukuba umfundisi uMadlala ezabelizwe ezoshumayela lezi zindaba. Masebekala bemphike sebehayi akashonanga uNqayi ashonanga ngoba beshumayela. Kodwa wafika washaya ivangeli yalo futhi baphile umuntu.
Munyaka kahle wayesethula uBaba uPhumalo wayifunile wathi akasoke wasonga ngoba wabona waze wakhuluma isikhosisi wathi hayi mayimbuzo uBaba uMadala wathi hey wena mfana bakaPhumalo umthetho wakho uyophindwa wathi hayi baba mina ngiyophindwa kamhlaka ngoba wayifunile njena lezi ngane ngoba wabona unkosikazi eshaya indoda yakhe wathi ngeke ngimele kwathi ngelilanga engazeleli ukuthi uPhumalo wayesebona umama uMahlope efika ezethwele wathi iyakhe omehlolisi wathi nkoshiwe ekhaya angazi ukuthi uzothonaphi ungamangali mawuza kuthakho intombazane eshayiswe isitimela engakuzethwele kube kuyimina loyo wayese ephatheka kabi uPhumalo wayesebathatha wayohlala nabo lapho ayihlala khona kanti sesifike isikhathi sokuthi akaganywe njengoba wafunga wathena uyothatha inkosi mhla eseganiwe mayesefike uMahlope lapha kanti ufike ukufika umfundisi uMadala mayibuza uMahlope ukuthi lapha ekhaya kusolwaphi wathi bakuPhumalo hayi kusonto lapha kuzosihlahla ekemlala mayefika lapha uMahlope wathi hawu uPhumalo kanti sonke lihle kangaka la ekhaya wayesethi uBaba uMadala uthe ucela kulethe inkonzo ekhaya wayesefika umfundisi uMadala namanazareth ayisejana wafika washaya ibhangeli khona lapho wabonga uthi umfundisi uPhumalo ngathi noma sengilele wafika kusibonakala uMadala wekhala phansi inkonzo uthi wona nyaka lo yakho bathi masebefike ngoba ngathi sikhathi uBaba uMadala wayeshumayela uBaba uPhumalo nomkhokheli wokuqala walelizwe uMabheka wamthanda babhadaliswa umfundisi uMandela lapha eNdondwane imbondwane umfula lo wala iphasela ongenisela encane umkhokheli wokuqala wayihambe nje eyintombazane engagane umuntu mayifike enkosini ilanga embuza ukuthi mntana mwenu wakuphi wathi baba waseyiphasela wathi lalela lapha mntana nikusukela namhlanje wena usumkhokheli waseyiphasela laqala ke igabele efike lapha khona obaba umkhokheli wokuqala umfundisi wethu uPhumalo bababandisela khona efike eNdondwane owathi masekusuka efike sekuya ngapha ngakadeni base bethutha sebesuka leThempeli khona lapho kodwa kunendawo eyayithebe ubaba mkhulu okuthiwa kuseTengisweni lapho la wafika wabeka lo mkhokheli ayisuke nayinyabazo owathi masekusukiwe lapho kwaziwa lapha emadadeni masekufike emadadeni kwatholakala ukuthi nabantu bakhona lapha osizweni la mafika la osizweni kwafika noma kunkosi waseGumbe uyena wafika namanazareth la uyena wayemasiza lelo gama laMasiza liyasususiwe kulezwe wafika kunkosi akusontelwa ngemizini wona kwakusontelwa khona lapha kagogo Thixo lapha eYisa kwasontelwa kaPhumalo la kwaphinde futhi nakamkhokheli uMabheka kamthandi kwakusontelwa khona kwasontelwa futhi nasesikoleni eJohn ayikho indawo eyodwa lokunaza emafika la kwasontelwa kubuya kwashintsha kanjengenkosi kwahamba wayesehamba emhlabeni ubaba unkosi mayesehambile ubaba unkosi emhlabeni kanti kuzophendukwa ubaba uThwala wayesuka ebandleni lamaZalone ewumvangeli lebandla lamaZalone okwathi ngesikhathi lokuthulwa enkosini inyanga yezulu engayizwa kahle lento esiyikhuluma uma sisishebe uNkulunkulu yayiphatha kabi lento leyo ngoba phela wayisuka emabandleni uthi wathi elele uthi mabefika lapha ngaseguqeni kwenkosi inyanga yezulu lo wakhiwe phezu kwentaba uthi wayesefike isithokwana uthi wayesefika umuntu wasezulwini wathi hey wena othi iphatha kabi indaba yokuthi ushaka uNkulunkulu lalela-ke lalithini ivesi lapha eBhayibhelini elithi ekuqaleni wayekhona ulizwi wabe enguThixo ulizwi wabe enguThixo konke kwavela ngaye uthi lalithini lelo vesi kuwe njengoba ungabazi ukusheba uNkulunkulu uthi uThwala ngani kwintaba yaseNhlangakazi ngingayithandi le isho ngamaNazaretha ethi usheba uNkulunkulu
uthi kodwa ngathi ngiyehla intaba yasenhlangakazi uthi ngangivutha ngishumayela ngithushe uNkulunkulu. Mayisefile ukuthwala kwasiqala ukuthi abantu bephenduke ngobuningi ngoba ngaleso sikhathi amabhasi ayemhlanganweni ayingakhulu ngoba abantu babebancane. Uthi umshumela uthwala kwawuthi ngesabatha ngiyibhala abantu abawuteka bakhethe inkosi. Uthi kanti inkosi izongcoba ingcobele emzini waseLinda. Uma sengigcotshiwe eLinda sengibuya phela ngimshumayeli vele bengumvangeli lapho ngisuka khona emabandleni. Kanti ngingena ey'cathulweni zikababa okade ewumasilisa. Ikala nalapho inkulisa naseLibanoni nathefa eKholwane lapho bakade khona. Ilapho lokwathi makuphuma khona inkosi inkonzo inyanga yezulu yathi umfundisi la yathi umvangeli la ushumayela. Yayithi inkosi ibiza umshumayeli wabe ehlakaniphele. Wathi ukuthwala kwathiwa namba. Uma sifikiwe lapho lithi icala lakho wayesethi baba mina ngileke ngaba ngumshumayeli endaweni kababa uNkosi okade ewumasiza. Yayithi inkosi inyanga yezulu ubani owafika negama likaMasiza? Bathi inkosi. Yathi inkosi lokho mina ngangikusho kuba khokheli kuphela ukuthi uma umkhokheli esegugile akube khona umuntu ozomlekelela. Wayesethi esebuza umshumayeli uNtombela wayehlakaniphele wathi Ntombela wena kambe njengoba umshumayeli omdala lena ngakugcobela abashumayela bona. Wathi baba ongcobela abashumayela bona. Yayithi inkosi yakayizulalela-ke khumalo wena umshumayeli eLibanoni eMadadeni. Uthwala umshumayeli osizweni eMolisa. Latheka lapho beyiqala leli kaMasiza okuyilona elasusa umsindo lelizwe. Bangcwele abahle basezulwini isikhathi siphelile. Siphelile lesikhathi kodwa lomfisweni ngesinayigama. Isikhulunyiwe yindaba kaShebe esikhuluma. Kufanele labantwana laba abaphilayo beyazi. Emva kwamfundisi Khumalo kwasibakho nomfundisi uVilakazi. Yibona abafundisi abadala abasilekelele basikhulisa ngalokho mnazana. Uyazala uNazaretha wathi. Amen. Bengakuthi nathi sizale kabusha. Ngoba akuzukusiza kangcono ukuthi sibungaze ukuzala koNazaretha thina kodwa singaguquki. Singazalwa kabusha. Noma ukwaziwe ezindakethu nenkani noma unolaka. Noma nazo zonke izinto ezenziwayo kodwa bengicela kuNkulunkulu ukuthi kulesi sikhathi njengoba lekuzala uNazaretha bengaba ukuthi la uzalwa. Singakhulumi kuphela ngokuzalwa kuNazaretha thina singathwasi emoyeni sibe basha silokhu lesisaba njalo singafani noqaba utshele ukukhuluma ngawo ukhule imanzi njani ukhulume njani khamba kanjani sekolweni abathela. Bengicela khona bahle ukuthi sengathi singaguquka kuyo yonke into emahlala akekho umuntu ongazazi ukuthi njani. Ithi inkosi ilanga ma umhlangano uzokwehla ubuye ekhaya ePhalamende. Ithi inkosi kambe umuntu mayibona isikoleni uyayibona noma uyayibona bani. Umuntu uyayibona yena esikoleni. Umuntu uzazi yena. Angiphathi ngalesi sikhathi esikhula ngaso mhlawumbe kulabo abadala abangcwele ibuko zabo kwabuyezi zayo ukubuka kanje. Ezithi ubuka umzimba wonke uyibone wena. Bengaba kuhlela kumele sihambe sifike siyibuke. Lokho kuzosenza isinikele selithethele. Amen. Ithi inkosi namhlanje siyahamba sibuyele ekhaya ePhalamende. Ithi inkosi namhlanje nonke abantu abangithethele izono zeli.
isiko sonke namhlanje ngiyajabuka ngoba abanye phakathi kwenu sothi sifika emzini sekuphakameni bazobe sebebashathile futhi odlulisayo bezimo zabo bafayifayikade. Ngiyabonga manje. Inkosi kusifuna nje. Inkosi kusiphamba wethu. Sangina